자, 그 마지막 때 하나님이 Оюун ороод ирсэн байх шүү. 그때까지 이 Амин. 선교하시는 네? 이 일이 이루어질 것입니다. Оюун 음, ороод ирсэн байна. 아, 네, 죄송해요, 목사님. 어영님이 들어오셨대요, 방금. 아, 네네. 알겠습니다. 그리고 또 마지막 거 다시 한번 부탁드려도 될까요? 내용은? 주님이 오실 때까지 하나님이 하시는 이 선교일이 잘 이루어지도록 우리가 우리의 일들을 감당해야 되겠습니다. 네, бид нар эзэн Есүс ирэх тэр өдрийг хүртэл бидний хүн болгонд тогтоосон үүргүүд гэж байгаа. Тэр үүрэг болгоод дээр бид нар бат зогсоод ингээд хийх ажлуудаа хийх хэрэгтэй. 자, 이어서 우리가 선교와 또 관련된 이 묵시 문학을 살펴보겠습니다. За тэгэхээр тийм учраас хэдүүлээ үүнтэй холбоотой эзэн мөн тий хүмүүст өгсөн тэр илчлэлтүүд болон үйлчлүүдийн талаар үргэлжлүүлээд цаашаа харъя. 네, 다니엘서입니다. 다니엘서. Энэ удаа хэдүүлээ Даниэлийн талаар үзнэ. 네, 이 누부갓네살 왕과 이 다니엘 또 세 친구 이렇게 이 다니엘서에서 꿈과 환상으로 나타난 이 제국의 흥망성쇠 아세요? 그러니까 나라가 잘 되고 망하는 데에는 이 네네. 선교적으로 강한 부흥하고 망하는 의미를 그런 거요? 지닙니다. 네네네. 이해됐어요. 아하. 네네. Тэгэхээр хэдүүлээ Даниэл ном дээрээс харах юм бол энэ дээр юу орж ирэх Небухаднезар хааны талаар гарч байгаа. Бас Даниэл болон түүний гурван найзын талаар, түүний амьдралын талаар гарахаас гадна эзэн тэднэрт ингээд зүүдэр болон илчлэлтээр өгж байгаа илчлэлтүүд тэр дунд нь болохоор альва одоо нөгөө сэргэн мандалт болон бууранд оройтох агуулгуудын талаар энэ номдэр гарч байгаа. 자, 우리가 이 다니엘서에서 잘 아시듯이 이 다니엘이 이 사자굴에서 이제 죽게 되었었죠. 죽진 않았지만, 네. Тэгээ бид нэр мэдэн тийм ээ. Даниэлийг анх нөгөө алах гээд арслангийн ингээд нөхрөө шиддэг. Гэтэ тэр амьд гарсан. 자, 그러니까 기도하지 말라 했는데 기도하다가 잡혀 들어간 겁니다. Тэгээ түүний арслангийн нөхрөө орох болсон шалтгаан нь болохоор битгий залбир гэсэн чинь залбирснаас болсон. 그리고 다니엘 친구들은 금신상 앞에 절하라고 했죠. За тэгээ бас дараа нь юусэн бэлээ Даниэлийн найзуудыг те алтан тэр нэг хиймэл бүштэйний өмнө мөрөг гэдгсэн чинь тэд нэр мөргөөгүй. 거기 한 번만 절하면 사는데 절 한 번 안에서 풀무불에 들어가게 된 것입니다. Тэгээ тэд нэр яадаг лээ нэг л удаа жоохон бүхийгөөд мөрөгцсөн бол тэд нэр зүгээр өнгөрөх боломжтой байсан. Гэхдээ тэд нэр тэгээгүйгээсээ болоод одоо тий галтай зуух руу бас шидэгддэг. 자, 분명한 것은 하나님이 이들과 함께 해주셔서 아무도 다치거나 죽지 않았다는 것입니다. Тэгээ хамгийн гол бидний фокуслох зүйл нь болохоор чинь тэд нар хичнээн аюулд унсан ч гэсэн бурхан тэднэртэй хамт байсан. Тийм учраас ямар ч нэг тий хор учраагүй. 자, 이러한 사건들이 어느 시대에든지 이 선교에 적용 가능한 원리들을 발견할 수 있습니다. Айдуулаа энэ Даниэлийн энэ одоо түүхүүдээр дамжуулаад мэдэх боломжууд байж байгаа. Юу болох вэ гэхээр эдгээр нөхцөл байдлууд дэлхийн хаанч те ямар ч цаг үед бас болох боломжтой гэдгийг л харж байна. 자, 여기에 두드러진 선교적 주제는 하나님 나라에 대한 강조입니다. За энэ дээр ялангуяа Даниэл номон дээр ингээд хэлж өгч байгаа те энэ үйлчлэлийн агуулгууд нь болохоор Бурхны хаанчлалын талаар агуулгууд байна. 자, 다니엘 7장 14절 한번 읽어보겠습니다. За хэдүүлээ Даниэл номны 7-гийн 14-ийг хараад. 다니엘 7장 14절. За Даниэл номны 7-гийн 14 дөрвөл. 자, 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과
각 방언하는 자로 그를 섬기게 하였으니 그 권세는 영원한 권세라 했습니다. За энэ дээр түүнд их мэдэл сүр жавхлан хаанчлал өгөгдөж бүх ард түмэн үндэстэн бүх хэлтэн түүнд үйлчлэв. Ноёрхол нь үл өнгөрөх үүрдийн ноёрхол хаанчлал нь эс устдах хаанчлал юм аа. Амен. 아멘. 자, 그리고 그 나라는 패하지 아니할 것이다. За бас энэ дээр үсгэлээрээ тэр улс гэсэн тэр улс өөрчлөгдөхгүй гэсэн. 자, 여기서 그 나라가 바로 하나님 나라입니다. За тэр улс гэж хэлж байгаа тэр хаалт гэж энэ агуулга болохоор Бурхны улсыг хэлж. 다시 말하면 하나님 나라는 하나님이 다스리시는 나라를 말하는 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны улс гэдэг чи юу юм бэ? Бурхан өөрөө хаанчилдаг тэр улсыг хэлж. 예, 우리가 다른 의미에서 이제 앞으로 우리가 들어갈 하나님 나라가 있죠. За бидний хувьд ч гэсэндээ бид нар мэдж байгаа те бид нар одоо бид нар орох тийм Бурхны улс байгаа хаанчлал. 자, 그 의미가 있지만 또 하나 중요한 의미는 앞에서 말씀했듯이 하나님이 다스리시는 나라가 하나님 나라다. 이게 굉장히 중요한 의미입니다. Тэгээ эндээс хөдлөө Бурхны улс гэдэг одоо энэ агуулгыг болохоор хоёр анзаар ойлгож болж. Нэг нь болохоор бид нэр энэ дэлхийгээс одоо өнгөрлөө гэхэд Бурхны улсад орох хүмүүс ийм утга байна. А нөгөөх нь болохоор Бурхны улс гэж Бурхан өөрөө хаанчилдаг улсыг Бурхны улс гинэ гэсэн юм утга. 자, 이 하나님 나라는 이 열방과 관계가 있습니다. За энэ Бурхны хаанчлал буюу Бурхны улс гэсэн энэ агуулга болохоор чинь бүх үндэстэнтэй бас хамааралтай. 자, 그래서 하나님의 백성이 해야 할 일은 모든 백성들 또 민족들에게 주님의 나라를 준비할 수 있게 하는 것입니다. Тэгэхээр бүх улс бүх үндэстэн хүмүүстэнд хамааралтай учраас тэдгээр бүх хүмүүст бид нэр энэ Бурхны хаанчлалын талаар мэдүүлж тийш нь орох бэлтгэлүүдийг хийлгэх хэрэгтэй гэсэн. 자, 그 나라가 이제 영원한 그 나라가 이제 임하게 될 텐데 그 모습이 이 성경의 마지막 책에 기록이 되어 있습니다. За тэгэнгუთ тэр мөнхийн тэр хаанчлал тогтно гэж байгаа. Тэгээ тэр хаанчлал ямар байх вэ гэдэг тал дээр хамгийн сүүлийн Библиэлд бас бичигдсэн байдаг. 요한계시록 7장 9절에 보면 그때 예수님이 이제 오시는 모습을 잘 말씀하고 있습니다. Хэдүүлээ Илчлэлт номны 7-гийн 9-р эшлэлийг харах юм бол энэ дээр эзэн Есүс ирэхдээ яг ямар төрхөөр ирэх вэ гэдгийг тодорхой бичсэн байж. 그때 우리 하나님의 백성들이 들려 이제 하나님과 더불어서 영원한 이 천국에 가게 되는 것이죠. Тэгээ энэ дээр харах юм бол эзний ард түмэн болсон бид нар эзний өмнө хамт ингэ зогсох болно. Түүний хамт явах вэ? Түүнтэй хамт одоо хаанчлах болно гэж хэлсэн. 그리고 하나님 앞에서 예배하며 경배하며 찬양하며 그러한 영원한 우리가 영생의 복락을 누리게 되는 것입니다. Бид нэр хамтдаа эзнийхээ өмнө зогсоод бүрээ үлээгээ бүх хамтдаа магтандуулаад түүнийг магтаад хүндэтгэл өргөөд ингэх болно гэсэн. 아멘. 아멘. 자, 하나님의 선교는 반드시 성공할 것입니다. Бурхны үйлчлэл, Бурхны энэ үйлс бол заавал амжилт олно. 아멘. 자, 그래서 다니엘서는 이 선교가 완성이 되고 또 하나님 나라가 이제 올 것이다라는 것을 기록한 책입니다. Тэгээ Даниэл ном болохоор энэ үйлсийг буюу Бурхны энэ үйлс нь заавал ялалт авчрах бөгөөд авчирна гэдгийг тэмдэглэсэн тэгээд ийм ном гэсэн үг. 자, 우리가 다니엘서에서 보면은 이 하나님의 이 왕국이 늘 교체되어지는 세상의 다른 왕국들과 이렇게 비교되는 것을 볼 수 있습니다. Бид нар Даниэл номоос харах юм бол одоо Бурхны хаанчлалыг дэлхийн бусад улсуудтай ингээ харьцуулалтууд нэлээд гарч байгаа гэдгийг харж байна.
예, 다니엘이 그렇게 긴 성경은 아닌데 여러 왕들이 이렇게 교체가 됩니다. Даниэл ном ясам дээр тийм нөгөө нэг их одоо бүлэгтэй ном биш. Гэхдээ энэ цөөхөн 12 бүлэг дээр болохоор маш олон хаадын талаар гарч байгаа. 다니엘 2장 44절, 다니엘 2장 44절에 보면 이 하나님 나라에 대한 관점은 이스라엘만 보는 이 축소적인 입장을 바르게 교정시켜 줍니다. За Даниэл номны 2-ын 44 дэх эшлэгийг л харах юм бол энэ дээр нь гэхэлэр чинь Бурхны хаанчлалын одоо нэг онцлогийг хэлж өгч байгаа. Энэ дээр болохоор чинь хизээч устдагшгүй тийм хаанчлал гэж хэлсэн ба. 자, 그러니까 우리가 앞에서도 우리가 좀 살펴봤지만 이스라엘 백성들이 이 하나님 나라가 자기들에게만 임할 것이다 이런 이제 예, 생각을 많이 했었죠. Тэгээ бид нэр нөгөө одоо түүхүүдээр харж байгаачлан Израилийн ард түмний гэж үзлээрээ Бурхны улс бол зөвхөн биднэр дээр л ирнэ гэсэн ийм бодол тэднэрт байсан тий. 자, 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. Гэтэ Бурхны одоо үзэл бол тийм биш байсан. 오히려 그 이스라엘을 통해서 열 열방들, 이방 나라들에게 하나님 나라를 전파케 하신 것입니다. Харин эсрэгээрээ Бурхан Израилийг сонгосон нь Израилаар дамжуулаад, Израильчуудаар дамжуулаад бусад үндэстэнд ч гэсэндээ энэ хаанчлалыг дамжуулах нь Бурханы хүсэл байгаа гэсэн. 그래서 다니엘 2장 44절에 보면은 이 여왕의 때에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시겠다 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгээ Даниэл 2-ын 44-ийг харах юм бол энэ дээр тэр хаадын өдрүүдэд хизээч устдашгүй нэгэн хаанчлалыг Тэнгэрийн Бурхан байгуулах наа гэж хэлсэн. Амен. 그래서 이 다니엘의 비전은 이 왕국에 대한 새로운 이해를 나타내고 있습니다. Тэгээ энэ Даниэлийн одоо энэ үзэгдэл тийм ээ одоо нөгөө хаанчлалын талаарх бас нэгэн шинэ ойлголтыг ингэж өгж байгаа. 자, 그러니까 단순히 이스라엘만의 회복이 아니었던 것입니다. Тэгээ тухайн үедээ болохоор чинь зөвхөн Израиль л одоо сэргээгдэх тийм биш байгаа гэдэг хэлж байгаа. 다니엘에게 있어서 하나님의 나라는 우주적인 차원에서 이루어지는 나라였습니다. За тэгэнгүүт энэ дээр харах юм бол Даниэлийн үзэгдэл дотор Бурхны улс бол ямар вэ гэсэндээ тэг ингээд юу 자, 우리가 예. 네, 우리도 이러한 그 다니엘과 같은 이해를 잘 우리가 받아들여야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ одоо тийм Даниэлийн авсан тэр ойлголт шиг тийм ойлголтыг авах хэрэгтэй байгаа. 즉 하나님의 권세는 영원 무궁하며 모든 열방들을 다 포함합니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны тэр одоо хаанчлал гэдэг зүйл бол мөнхөд байдаг. Тэгээд мөнхийн зүйл устдахгүй. Дээр нэмээд тэр хаанчлал болохоор чинь бүх хүмүүст хамааралтай гэдэг. 자, 그래서 그는 성도들에게 그 왕국을 주실 것입니다. Тэгээд эзэн бурхан яах вэ гэхээр тэр өөрийнхөө хүмүүст тэр хаанчлалыг мэдүүлэх бол. 왜냐하면 하나님이 모든 역사를 통치하시기 때문입니다. Тэг яагаад гэхээр бурхан бол юу вэ? Бүх дэлхийн хаан тэр бүх түүхийг тэр өөрөө захирдаг. 자, 그래서 이 하나님의 권세에 대한 확신은 이 다니엘서의 또 하나의 중요한 주제입니다. Тэгэхээр Бурхны одоо хаанчлалын онцлог нь бол энэ болохоор Даниэл номны бас нэгэн одоо юу байх? бас нэгэн онцлог баг. 자, 그러니까 우리가 다른 성경도 마찬가지지만은 다니엘서에서도 하나님이 단순히 다니엘과 다니엘의 세 친구, 그 믿음이 좋은 분들이죠. 이분들만 구원하시기 위한 말씀이 아니다라는 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэгэхээр чинь одоо энэ Бурхны хаанчлалыг Бурхан өөрөө бүх хүмүүстээ хэлж өгнө гэж байгаа бол эдгээр одоо зөвхөн Даниэлийн 3 найз л энэ бүхэнд одоо хамааралтай гэсэн биш байгаа. 자, 그러니까 지금 그들이 처해
있는 그 환경은 이 바벨론이라는 거대한 나라 가운데서 이들이 포로로 어, 끌려가 있는 이 상황인 것입니다. Тэгэхээр тухайн үед болохоор чинь Даниэл болон түүний үеийнхэн яаж гэсэн бэ? Аль хэдийн нь одоо нөгөө нэг юугаар цөллөгөөр явсан ийм үе байсан тий. 자, 그러니까 여러분 보세요. 이 바벨론이라는 큰 나라에서 하나님의 권세, 하나님의 능력이 나타나게 되면 모든 열방에까지 그러한 이 소식들이 알려지게 되겠죠. Нар яасан лээрээ тэр одоо Вавилон гэдэг том улс тий. Юг одоо хаанчилж ирсэн. Тэгэхээр тэр Вавилон гэдэг том улсад ямар нэгэн одоо үйл явдал боллоо гэхэд яах вэ? Бүх хүмүүс тэр нөгөө нэг төв улс руу анхаарал нь хандагдаж байгаа учраас тэр мэдээ ингээд сонсогдох байсан тий. 자, 그래서 다니엘과 그 세 친구들의 믿음이 빛이 나는 겁니다. Тэр утгаараа ч тэр одоо Даниэл болон түүний гурван найзын тэгээд одоо үйлс нь Вавилонд болсон тэр үйлсүүд нь олон хүмүүст танигдсан байна. 여러분, 우리가 만약에 다니엘과 그 세 친구들의 상황에 처했다 한번 생각해 보십시오. Хэдүүлээ одоо өөрсдөө магадгүй бид нар Даниэл болон түүний гурван найзын оронд байсан гэж бодоод үзье л да. 자, 이분들은 그래도 그 바벨론이라는 나라에서 아주 높은 자리에서 이렇게 쓰임 받게 되었던 것입니다. Тэгээд тухайн үед энэ Даниэл болон түүний гурван найз чинь бас одоо тэр харь орон боловч Вавилондо нэлээд бас хөөрхөн өндөр байр суурин дээр байсан тийм. 자, 그러니까 그들과 적당히 타협하면 뭐 더 많은 부귀 영화를 누릴 수 있었던 거죠. Тэгээд тэд нар магадгүй те илүү одоо нэг тийм тухайн орчин нөхцөлдөө нэлээд сайн дасан зохицож ингэ байсан бол илүү ч бүр ингэ дээшлэх боломжтой тийм хүмүүс байсан. 자, 그래서 다니엘을 시기하던 자들이 다니엘을 이제 죽이기 위해서 그 왕에게 그 기도를 금지하는 그러한 법을 이제 내리게 한 거죠. Тэд нэр өндөр тодорхой хэмжээний те бусдын юм атаархлыг төрүүлсэн ийм байр суурьнд байсан учраас тэд нарыг хорлохын тулд хүмүүс яасан бэ? Албаар одоо Даниэлийн эсрэг те ийм залбихгүй байх ийм хуйлуудыг батлуулж байгаа юм те. 그러면 여러분, 자, 한번 생각해 보십시오. 굳이 기도하지 말라고 하면 숨어서 조심히 해도 되는 거 아니겠어요? Гэхдээ тухайн үед ингээд хаана зарлаг гарцсан те. Тэгээд залбирч болохгүй гэсэн. Хэрвээ магадгүй бид нэр тийм одоо нөхцөл байж байсан бол залбирч болохгүй гэдэг юм хаана зарлаг гарцсан байгаа юм чинь бид нэр залбирхаагаа нууцаар бас хийж болохгүй гэж юу? 근데 다니엘은 오히려 그 창문이 열린 데에서 하던 대로 하루에 3번 무릎 꿇고 기도를 한 것입니다. Даниэл яасан бэ? Тэр нэг болохгүй гэсэн тэр байдлыг одоо юу яаж юм те? Үл тоогоод яг жирийн үед хийдэг байсан шигэ залбирсан гэж бол өдөрт 3 удаа. 그러니까 대놓고 그들 앞에서 이렇게 반대를 한 거죠, 자신이. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нэр одоо шийдвэр гаргасан байсан ч гэсэндээ тэрийг нь үл тоогоод залбирсан гэж. 사드락과 메삭과 아벳느고도 마찬가지죠. Шадрах, тэр Мишах, тэр Абид тэр гурван найз нь гэсэндээ бас ижилхэн те. Тэрний нөгөө хааны тушаалыг үл тоог яг өөрсдийнхөө хийжсэний дагуу хийсэн гэж. 그 금신상 앞에 한 번만 절하면 됩니다. Тэгээ уул нь тэд нэр яах гэсэн бэ? Дотроо магадгүй те за эзэн минь та уушлаарай гэж ч юм уу те. Нэг л удаа залбирч болохоор байсан. 하지만 이들은 다니엘과 그 세 친구들의 공통점은 하나님을 더 자기 목숨보다 귀하게 여겼던 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр Давид Даниэл болон түүний гурван найз нь тийм ээ бурхан руу хандсан тэр хандлага нь юусэн бэ? Өөрсдийнх нь амнаас чухалт ингэ байсан гэсэн. 예, 그것이 믿음입니다. Тэгээ энэ нь болохоор
итгэл байгаа тийм. 만약에 저였다면 아마 숨어 있었거나 도망갔을 것입니다. Тэгээ магадгүй пастор болохоор тэр үед байгаа тийм тушаал гарсан болов уу тийм. Залбирлаа нууцаар үлдээс ч юм эсвэл цутаах ч юм уу тийм юм хийх байсан байж магадгүй. 그러한 상황에 처하게 되면 참 어렵죠. 쉽지 않습니다. 쉬운 상황이 Тэгээ 아닙니다. одоо бид нэр ингээд бодоод үзэх юм бол тэр ингээд энгийн биш те маш тийм хэцүү нөхцөл байдал байгаа. 하지만 하나님께서는 어, 다 우리와 이 비슷한 그 연약한 자들임에도 불구하고 그러니까 하나님께서 그들을 사용하시기 위해서 그들을 붙잡아 주시고 함께 해 주신 것입니다. Гэтэ бурхан яасан бэ? Сул дорой те ийм хүн төрлөختнийг мэднэ. Тэгээд яасан гэхээр тэр хүмүүст тухайн цаг үеэд нь тэгээд зориг өгөөд бас хамгаалаад те удирдах өгсөн баг. 자, 그렇기 때문에 저도 방금 저도 도망갈 거다라고 말씀했지만 그러나 하나님은 하실 수 있다라는 믿음을 가지시면 좋겠습니다. Амен. Тэгэхээр магадгүй сая би хэлсэн те нөгөө нэг магадгүй одоо пастор тухайд байсан бол одоо цутах байсан баха гэж тэгж бодож ирсэн. Гэтэ хэрвээ тэгж бодохгүйгээр гэтэ бурхан хийж чадна гэж бодох юм бол те бас арай өөр байх байсан байх. Тэгвэл тийм итгэл ингээд энэ лөө залбирах хэрэгтэй байх. 그렇기 때문에 우리는 항상 기도하고 또 말씀을 붙들고 나아가는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас бид нэр миний мөн чанар бол сул дорой. Гэхдээ би эзэн бурхнаас тусламж гуйхтаа залбирлыг хийдэг. Өдөр болгон залбирдаг гэсэн үг. 그 당시 바벨론의 왕이 느부갓네살이었습니다. Тухайн үед Вавилоны хаан болохоор чинь Небухаднезар гэдэг хаан байсан тийм. 예, 그 큰 나라의 왕의 존재는 이 신과 다름이 없습니다. Тэгээ ер нь бол ийм том улсын хаан гэдэг бол одоо тэгээ баг бурхан шиг ингэж хүмүүст дахигддаг ийм байна. 그러니까 왕의 말 한마디에 죽기도 하고 살기도 하는 것입니다. Тэгээ өөрөөр тийм учраас нөгөө хааны нэг үг бол маш хүчтэй. Үхүүлч болно, амьдруулч болно. 그러나 다니엘서에서는 분명하게 하나님이 더 위대하신 분이시다라는 것을 말씀해주고 있습니다. Гэхдээ энэ дээр болохоор Даниэл номон дээр харин юу гэж хэлэхээр тийм агуу хаанаас ч бидний бурхан бол агуу шүү гэдгийг мэдүүлж өгч. 우리가 만군의 여호와 이렇게 부르죠. Бид нар юу гэдвэл түмэн цэргийн эзэн гэж дууддаг тийм бурхныг. 하나님께서는 더 엄청난 천군 천사들이 함께 있습니다. Тэгээ бидний бурхантай хамт түүний айран байгаа тийм мянган цэргүүдийн айрмууд байгаа. 그래서 그 하나님의 심판은 하나님을 알지 못하는 그러한 나라들 또 통치자들에게 반드시 임하십니다. Тэгэхээр тэр утгаараа бурхны шийтгэл бол тийм бурхныг мэдээгүй бүх улс, бүх үндэстэн, бүх хүмүүст хүрэх ингээд болж чадaltaй. 자, 그래서 하나님은 권능자이시기 때문에 선교가 가능한 것입니다. Тэгэхээр бид нар ийм бидний бурхан төгс хүчтэй те эрх мэдэлтэй учраас тэр өөрийнхөө хүссэн нэгэндээ бас одоо өөрийнхөө сайн мэдээг хүргэх бас чадaltaй. 하나님의 권세에 대해서 확신을 가지면 그의 사역을 감당할 수 있는 용기가 생깁니다. Тэгээ биднэрт бурхан эрх мэдэлтэй гэсэн ийм итгэл, бат итгэл төрөх юм бол бид нар яадаг гэхээр итгэлтэйгээр очиод дамжуулах зориг ч гэсэн орж ирдэг биднэрт. 다시 말하면 우리가 이 믿음이 부족해서 할 수 없는 것입니다. Тэгээ бид нар одоо дахиад энийг дүгнэх юм бол бид нар ямар нэгэн зүйлийг хийж чадахгүй байна гэвэл биднэрт түүнд бурханы эрх мэдэлд итгэх итгэл байхгүй байна л гэсэн үг л дээ. 그렇게 위세당당했던 그러한 느부갓네살 왕도 하나님 앞에 벌을 받게 되었죠. Тэгээ бид нэр яасан бэ? Тухайн үедээ те бүх цаг үеийг хариуцж исэн тэр Небухаднезар хаан хүртэл яасан бэ? Эцсийн дүндээ эмээж бас тэг шийтгэл авч ирсэн шүү дээ. 이 사람들은 자기에게 주어진 그 빛의 역할을 잘 감당해야 합니다. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэндээ яг энэ цаг үед танд танд бол надад өгөгдсөн тэр
гэрлийн тэр үүрэг байгаа. Тэр үүргээ бид нэр маш сайн биелүүлэх дээр анхаарах хэрэгтэй. 예, 우리도 마찬가지죠. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 했습니다. Тэгээ биднэрт хэлсэнтэй чи идэж гин үү, ууж гин үү, юу хийж гин хийж байгаа бүх зүйл дээр Бурхны алдрын төлөө бай гэсэн. 하나님은 순종을 요구하십니다. Бидний Бурхан дуулууртай байдлыг биднээс хүсдэг. 자, 그 말씀에 대한 그 충성, 그 순종이 이 다니엘서 앞부분에 잘 나타나 있습니다. Тэгээ энэ үгэнд одоо дуулууртай байх тэр дуулууртай байдал гэж юу хэлдэг талаар Даниэл номны энэ эхний хэсгүүд дээр гарч байгаа. 앞에서도 말씀드렸지만 이 다니엘과 이 다니엘 이 세 친구들이 하나님의 말씀에 순종하려고 그 죽음 앞에서도 타협하지 않고 하나님 앞에 충성했던 것입니다. Тэгэд энэ Даниэл болон Даниэлийн 3 найз одоо эзний тэр зарлиг, эзний тушаалын өмнө хичин дуулууртай байх нь тэдний амьд байхаас илүү чухал гэдгийг ингээ үзэж байгаа тий. 자, 여기서 우리는 또 이 다니엘과 이 세 친구들이 이 다른 종교에 대해서 그러니까 즉 혼합주의 그것을 이 반대하는 좋은 예를 보여준 것입니다. Тэгээд Даниэл болон түүний 3 найз болохоор хүмүүсийн одоо хилдэгчлэн тэгээд дундыг баримталсан ийм байдал болон бусад өөр одоо шашны янз бүрийн урсгалуудын өмнөөс зөрөгтэй зогссноороо одоо хойч үедээ маш ингээд сайн үлгэр дуурайл үзүүлсэн байна. 우리 한국도 예전에 그 일본의 식민지 시절이 있었습니다. Тэгээд одоо түүхийн явцад Солонгос ч гэсэн бас нэг тийм үе байсан. Нөгөө нэг юуны Солонгос ч бас Японы дарлал байсан шүү дээ. 네, 그 당시에 그 신사 참배를 이 교회에 강요를 했었습니다. Тэгээд тэндээ тухайн үед болохоор ч нөгөө одоо тэр маш тийм одоо комисс гэх юм уу шалгалтын комиссуд байдаг гэсэн. Тэгээд чуулганыг ингээ хориглдог, шалгадаг. 그래서 신사 참배를 하는 교회는 유지가 되고요. 그러나 하지 않는 교회는 문을 닫고 또 감옥에 끌려가고 또 순교하신 분들도 계십니다. Тэгээд тэр нөгөө нэг одоо улсаас гэх юм уу хүлээн зөвшөөрөгдсөн тиймэрхүү чуулганууд нь болохоор одоо өөрөөр хэлбэл энийг бол гэд ингээ хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг тэрнийхэн дагуу явж байгаа тийм чуулганууд нь бол үлдээд тэгэхгүйгээр яг Библийг дагах гэж хичээжсэн чуулгануудыг ингээ хаадаг. Тэгээд тэрийг итгэлээс ахих гэж хичээж байгаа хүмүүсийг шууд цаазалдаг ийм үе байсан. 자, 우리 한국 교회사를 이렇게 보게 될 때 그때 그 이 순교로 말미암아 오늘날 이 한국이 이 많은 부흥을 가져왔다 이렇게 말하기도 합니다. Тэгээ энэ Солонгос бол одоо Христ шашинтай гэдэг алдартай тий. Гэхдээ энэ алдартай шашины түүхийг харах юм бол энэ итгэлийн зөв суурийг авч үлдэхийн тулд үе үеийн олон хүмүүс амиа өргөсөн байдаг. Тэгээ тэр хүмүүсийн одоо золиосон дээр амин дээр нь энэ чуулган өдөө хүртэл явж ирсэн юм аа гэж ингээ хүмүүс үздэг. 자, 예수님 말씀하신 것처럼 그 하늘의 밀이 땅에 떨어져 썩지 아니하면 그대로 있다라고 했죠. Тэгээ эзэн Иесус хэлсэнтэй улаан будаан нэг үр хэрвээ тэр үр газар тунаад хэрвээ тэр өөрөө ялзрахгүй бол тэр ургахгүй гэж хэлсэн. 죽지 아니하면 Шууд 하늘 그대로 있는데 죽으면 많은 열매를 맺는다고 했습니다. өөрөөр хэлбэл ялзарна гэдэг чинь яах гэлж байгаа. Үхэн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Үхчээж тэр одоо олон үр жимсийг ургуулна гэсэн. 그리고 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버리게 되지만 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하게 된다고 했습니다. Тэгээ бас юу гэсэн бэ? Өөрийн амиа хайрлагч нь тэр амиа алдана гэсэн. Харин өөрийн амиа тэг үзэн ядагч нь тэр амийг эр хонжилүүдэд хүлээж авна гэсэн. 네, 그러니까 자기 생명보다 하나님을 더 사랑하는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнх минь амиас ам биш харин эзний тэр үүрэг нь илүү чухалд үзэх нь
Амиа үзсэн нэг нь илүү одоо ерөөлтэй гэж хэлсэн. 자, 그런데 그런 믿음이 사실 많지는 않습니다. Шууд утгаараа ярих юм бол гэхдээ одоо хүн болго итгэлтэй гэдэг ч гэсэндээ тийм итгэл ингээд олон биш байдаг. 하지만 하나님께서는 그 한 사람의 그러한 희생으로 말미암아 하나님께서 많은 은혜와 복을 내려주시는 것을 우리가 볼 수 있습니다. Тэгээ бурхан тийм олон биш цөөхөн байгаа тэр хүмүүсийн тэр нэг хүний итгэлээр те олон үржимсэдэг ургуулж өгдөг. 여러분들이 하나님의 일을 하면서 왜 나처럼 나와 같이 이렇게 많은 사람들이 함께하지 않을까 때로는 이렇게 고민할 때가 있으시겠죠. Заримдаа бид нэр ингээ те эзний ажлыг хийгээд явж хахад тэгээ надаас өөр хинч байхгүй юм шиг те тэгэнгүүт ингээд те би ганцаараа ингээ явах хэрэгтэй гэж юу гэсэн юм бодолж орж ирэх нь байдаг. 물론 많은 사람들이 이렇게 믿음으로 같이 함께 가면 너무 좋겠죠. Уул нууцтай итгэлийг авах гэдэг самттай гар бараа барилцаад те хамт ингээд бүхнийг хийгээд хамт алах бол гоё. 하지만 이렇게 보면 성경에도 보면은 많지 않습니다. Яг гисэн дээрээ те бодит байдал дээр эсвэл Библийн түүхүүдийг харах юм бол тийм хүмүүс олон биш байгааг харж болно. 자, 그러니까 중요한 것은 내가 하나님 앞에 믿음으로 순종하면 되는 것입니다. Тэгээ тэгвэл бидний гэхдээ гол фокуслох зүйл нь юу гэхээр тэр байхгүй энэ байхгүй гэхээс харин би өөрөө эзний өмнө тэгвэл дуулууртай байя. Би тэр хүн болёо гэсэн ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. 예레미야 5장 1절에도 보면은 하나님께서 한 사람을 찾으신다 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээ Иремья номны 5-ын 1 дээр харах юм бол тэн дээрээс үуч бурхан тэр нэг хүнийг хайж байна гэсэн ба. 공의를 행하며 진리를 구하는 한 사람을 찾으시는 겁니다. За өөрөөр хэлбэл тэр нэг хүнийг гэсэн те Иремьяд 5-ын 1 дээр 소돔과 боломжоор нааш 고모라, сайж ярьд 예, те шударгааг үйлддэг үннийг эрэлхийлдэг ганц хүнийг хайж байна гэсэн. 창세기에 보면은 소돔과 고모라가 망하게 됐는데 그때에도 10명이 없어서 망하게 된 것입니다. 10명. Тэгээд Содом Гомора гэдүүлээ мэдэнтэй Содом Гомора сүүрсэн шалтгаан нь юу байсан бэ? Тэр их хот байсан. Гэхдээ тэр их хот дотор зөвхт хүн 10 хүн байгаагүй. Тийм учраас сүүрсэн. 예. 그 노아의 홍수 때에도 하나님은 노아와 그 가족 8명을 살리셨습니다. Тэгээд бурхан Ноагийн үеийг ч гэсэн хэдүүлээ харах юм бол тэр бүх дэлхий байсан ч гэсэндээ тэр аврах завинд суух хүн нь ердөө 8 хүн л байсан. 예수님의 제자는 12명입니다. 120명이 아니고 12명. Тэгээд эзэн Есүсийн бүх тэр агуу үүргийг даалгасан хүмүүс нь хэдэн хүн байсан юм бэ? 120 биш 12 хүн байсан. 물론 하나님은 더 많은 사람들을 충분히 구원하실 수 있습니다. Тэгээ бидний бурхан төгс хүчтэй. Тэгээ тэр бурхан мэдээж хэрэг олон хүмүүсийг аварч чадна, олон хүмүүсийг те өөрийнхөө тал зогсоож чадна. 그렇다고 제가 뭐 한 딱 10명만 하나님 구원하신다 이런 말씀을 드리는 것도 아닙니다. Гэтэ өнөөдөр ингэ хэлж байгаа энэ үгнүүдийг бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Бурхан олныг аварч чадах ч гэсэндээ 12-ыг шав болгосон гэд ингэж ойлгож болохгүй тий. 나 한 사람이 하나님을 믿고 순종하는 것이 중요하다는 말씀을 드리는 것입니다. Чи ярих гэж байгаа гол санаа ойлгож байна. Чанартай нэг хүн тий. Чанартай хүн байх нь их чухал гэдгийг хэлэх гээд байна. 하나님은 하나님 앞에 충실한 그러한 종들을 끝까지 지켜주십니다. Бидний бурхан түүний өмнө итгэмжтэй тэр нэгэн боолыг эцсээ хүртэл итгэмжтэйгээр сахиж өгдөг. 그렇게 하심으로 하나님이 살아계시고 또 하나님의 나라가 결코 멸망되지 않을 것을 알게 해주시는 것입니다. Тэгэхээр бид нар эндээс харах юм бол тэр нэг хүний тэр нэг итгэмжээр дамжуулаад эзний үйлс тасардаггүй цаашаа үргэлжилдэг гэдгийг хэлээ харж болно. 다니엘서 6장 26절에 보면은
그는 살아계신 하나님이시다라고 말씀해 주십니다. За хэдүүлээ Даниэл номны 6-гийн 26-ыг гарах юм бол юу гэсэн хэлээрээ тэр бол амьд бурхан гэж ингээд тунхагсан ба. 영원히 변하지 아니하시고 그의 나라는 망하지 않는다. Тэгээ бас тэр бол хизээч хувиршгүй. Бөгөөд түүний хаанчлал нь хизээч мөхөхгүй гэж хэлсэн. Амен. 그리고 그의 권세는 무궁할 것이다. За бас түүний эрх мэдэл нь төгсөшгүй гэж хэлсэн. Амен. 그 하나님이 다니엘을 구원하셔서 사자의 입에서 벗어나게 하셨다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээ үслээрээ тэр нэгэн бурхан Даниэлийг арслангийн гүрээс амьд гаргаж ирлээ гэсэн баг. 그러니까 하나님이 붙들어 주시면 사는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан хүсээд бурхан төшөж өгөх юм бол хүн ямар ч нөхцөл байдлаас амьд гарна. 내가 살겠다고 그렇게 한다고 해서 사는 것도 아닙니다. Тэгээ юу гэдэг нь би амьдрмаар байна гэдэг хүн амьдрчдаг юм бас биш байгаа. 또 하나님이 치시면 그 느부갓네살 왕처럼 세상에서 그러한 위치에 있는 자들도 결국 죽게 되는 것입니다. Тэгээ бурхан хүсэх юм бол хүн гिचнээн одоо өндөр байр суурьтай байсан ч Небухаднезар хаан шиг тийм эрх мэдэлтэй байсан ч гэсэндээ бурхан хүсэл юм бол амьдч чадахгүй амин авагдана. 네, 그렇기 때문에 이 어려운 상황, 그 핍박받고 위협받은 그런 환경 속에서도 이 다니엘은 신앙을 잘 지켰습니다. Тэгээ тэр утгаар яасан бэ? Даниэлтэй гिचнээн одоо хавчигдчихсэн ч гэсэндээ тэр дунд итгэлээ сагсан баг. 믿음을 지키는 것이 바로 하나님을 잘 드러내는 것입니다. Итгэлээ сахина гэдэг нь өөрөө юу вэ? Бурхныг ингээ илэрхийлж сайн харуулдаг ийм үйлдэл. 그래서 포로로 있던 이스라엘은 이 다니엘이 보여준 대로 하나님을 증거할 책임이 있었습니다. Тэгэхээр одоо тэр нөгөө цөлөгдөөд илүү том улс руу очсон тэр ард түмнүүдийн ард түмнүүд дотор юу байсан гэхээр эзэн бурхныг бүх дэлхийд ингээд тунхаглах бас ийм төлөвлөгөөнүүд бас явж исэн гэсэн үг. 예, 이제 다니엘을 이제 그래도 총리로서 그런 높은 위치에 있었지만 이 다른 백성들은 그렇지 않았겠죠. 그냥 일반 포로 노예 이렇게 삶을 살았겠죠. Тэгээ мэдээж хэрэг тухайн үед одоо тэр одоо боолчлолоор цөллөгөөр очсон хүмүүс дотор мэдээж яг Даниэл болон түүний найз нар нь шадар туслахуд байсан боловч жирийн иргэд бол мэдээж хэрэг жирийн боолын амьдралаараа таньч амьдарсан шүү дээ тий. 다니엘이 설사 이 다니엘이 믿음을 잘 지키지 않는다고 해서 그 포로로 있던 백성들이 뭐라고 할 수 있는 사람들이 아마 없었을 것입니다. Тэгээ магадгүй тухайн үед хэрвээ хэдүүлээ харах юм бол Даниэл одоо итгэлээ сахаагүй тий адилхан нөгөө уусаад ингэж явж исэн бол тэр одоо үлдсэн цөллөгт боолчлогдчихсэн хүмүүс дундаас тий одоо тодрон гарч ирэх хүн байсан болов. 하지만 다니엘은 믿음이 있었기 때문에 그 가운데서 믿음을 지키면서 하나님을 증거할 그런 책임을 다한 것입니다. Гэтэ харин Давид яасан гэхэлэр чинь тэр дундтай итгэлтэй байсан, итгэлээ сагсан. Тэр утгаараа яасан бэ? Олон үлгэрлэл ингэ болж. 우리도 마찬가지입니다. 하나님을 증거한다는 것은 믿음을 지키는 것입니다. Бид нар гэсэн ялгаахгүй бид нар бурхныг гэрчлэн гэж ярьдаг. Бурхныг гэрчлэн гэж юу хэлж байгаа вэ? Итгэлээ сахахыг хэлж байгаа гэсэн үг. 다니엘은 그 성 안에서 하나님을 증거했고 또 이스라엘 백성들은 그 성 밖에서 하나님을 증거해야 될 책임이 있는 것입니다. Тэгэхээр хүүхдээ итгэлийг тэгвэл заавал өндөр байр суурьтай байж сахдаг үгүй. Жишээлх юм бол Даниэл болохоор Даниэлийн итгэл сахах ёстой тэр байр нь хаана байсан бэ? Ордон дотор байсан. Харин тэр ордны гаднах байгаа боолоор амьдарч байсан израильчууд итгэлээ хаана сахах ёстой байсан? Тэд нар байгаа тэр орчиндөө итгэлээ сахах ёстой байсан. 자, 그러니까 이 포로 시대 이스라엘 백성들은 이 이교,
다른 신을 섬기는 그 나라에서 이 선교 사역을 행하는 이 존재였음을 우리가 알 수 있습니다. Эндээс хэдүүлээ харах юм бол тэд нэр одоо боолчлогдоод цөллөгдөж явж байгаа нэг бодлоо өрөвдөлттэй юм шиг болооч үнэндээ тэд нэр яах ёстой гэсэн гэхээр Бурхныг мэдэхгүй ард түмэн дунд амьдрангаа Бурхныг илчлэх юм үүргийг тээж явсан хүмүүс байгаа. 자, 놀라운 것은 그 영향으로 인해서 선교적인 그 영향으로 인해서 물론 다니엘 때문이었죠. 이 느부갓네살이 꿈을 꾸게 되고 또 하나님을 보게 됩니다. Тэгэд маш гайхалтай үйл явдал болсон тий. Даниэл болон тэд нэр үйлшилж явах тэр үед нь Небухаднесар хаан нэгэн зүүдэлдэг зүүдэн дээр дамжуулаад бас Бурхныг мэддэг. 자, 그 꿈을 이제 다니엘이 이제 해석을 해주죠. Тэр зүүдийг нь яасан бэ? Даниэл ингээд тайлж өгсөн тий. 어디 잘 들리세요? 소리가 멀어졌네. 네, 잘 들리고 있어요, 저는. 소리가 작아졌는데 소리가 작아졌어요. Угмаа яриад сонсогдохгүй байна. 됐어요? 네, 잠시만요. 저 그럼 이거다. 잘 들려요. 잘 들려요, 이제. 어디 멀리 이제 잘 소리가 들리세요? 났던 것 같아. 이제 잘 들리세요, 목사님? 잘 들려요. 잘 들려요. 예, 좀 전에 잠깐 네네. 소리가 멀어졌는데. 예. 자, 그래서 느부갓네살이 하나님을 찬양하게 됩니다. За тэгээд Небухаднесар хаан яасан блэ? Бурхныг ингээд талархаад магтсан баг. 자, 여기서 우리는 모든 열방과 통치자를 다스리시는 하나님의 주권을 확인할 수 있습니다. Эндээс бид нар юу мэдэх вэ гэхээр бүх дэлхий, бүх үндэстнүүдийг захирддаг тэр хүн ч гэсэндээ эзэн Бурханд ингээд хүндлэл өргөж байгааг харахтаа Бурхны тэр эрх мэдлийг эндээс бас бид нар мэдэх боломжтой. 다니엘 7장부터 마지막까지 여기에 이제 나오는 이 꿈과 그 해석의 내용이 있습니다. За эндээс харах юм бол Даниэл 7 дугаар бүлгээс ахуулаад тэр төгс хүртэл гарч байгаа. 자, Энэ болохоор чинь 이 부분들을 이제 이 묵시적인 부분이라고 합니다. 묵시. 감춰져 있습니다. 내용이. За тэгэхээр энэ 7 дугаар бүлгээс хоошоо гарч байгаа тэр Бурхны хаанчлалын талаарх энэ үзэгдлүүд байгаа даа тий. Энийг болохоор юу гэж нэлэр ч нөгөө илэрхийллийн тий одоо үзэгдлүүд гэж хэлж байгаа гэсэн үг. 예, 그렇기 때문에 이 부분이 어렵기도 하지만 이 해석을 잘해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр одоо яг ийм илэрхийллийн ийм үзэгдлүүд болохоор амар биш. Гэхдээ бид нэр энийг маш сайн болгоомжтойгоор ингээд тайлах гэдэг хичээх хэрэгтэй. 예, 그러니까 구약의 계시록처럼 마지막 때의 모습을 이제 보여주신 거죠. Энэ болохоор чинь тий одоо ирээдүйд болох өөрөөр хэлбэл илчлэлт номон дээр бичигдсэн төстэй тийм зүйлүүдийг таниулж байгаа шүү дээ тий. 자, 여기에 중심 주제는 하나님의 왕국입니다. За энэ дээр харах юм бол гол одоо сэдв нь юу гэхээр Бурхны хаанчлалын талаар ярьж. 하나님이 역사와 사람과 모든 사건을 다 주관하십니다. Тэгээ Бурхан болохоор түүхийг, хүнийг, тэгээ хүний амьдралын эргэлт бүх зүйлийг тэр ингээд удирддаг. 뿐만 아니라 그의 나라가 점점 가까이 오고 있다는 것입니다. Тэгээ бас удирддаг бөгөөд эзэн Бурхны тэр хаанчлал баг-багаар өдрөх тусам бид нэр ойртсоор байгаа гэсэн. 자, 아직까지는 하나님의 통치를 받지 않으려는 세력들이 있죠. Гэтэ одоо ч гэсэндээ ийм цаг үед Бурханаар удирдуулахгүй байх гэсэн ийм хүмүүс болон хүч ч гэсэн байгаа шүү дээ, тийм? 이 사탄 마귀가 그렇고 또 세상 나라들 가운데서 이 하나님의 통치를 반대하는 자들이 있습니다. Тэгээд одоо тэ сатан тийм муу сүнс байгаа. Түүнээс гадна энэ улсуудыг харах юм бол тийм улс гүрнүүд ч гэсэндээ Христийн шашныг хүлээж авахгүй ийм улсууд ч гэсэн байгаа. 하지만 결국 그 악한 세력들은 하나님이 멸망시키십니다. Эцсийн дүндээ яах юм бэ? Тэр тийм эцнийг эсэргүүцэж байгаа тэр хүчүүд, тэр эрх мэдлүүдийг яах гэсэн бэ? Бурхан бүгдийг нь унгана гэсэн. 그리고 하나님의 택한 백성들을 통해서
하나님의 나라를 세우려고 준비하고 계십니다. Тэгээ бурхан бас яаж байгаа вэ? Өөрийнхөө сонгосон тэр ард түмнэр дамжуулаад тэгээ өөрийнхөө улсыг одоо тийм босгох гээд бурхан үйлдэлсээр л байгаа. 네, 그래서 하나님이 직접 일을 하셔서 하나님의 나라가 임하게 하시고 또 하나님의 백성들을 기억하신다. 이것을 우리는 잘 알아야 하겠습니다. Тэгэхээр бид нэр энэ дунд бүх зүйлийг бурхан удирдах байгаа гэдэг утгаараа тийм бурхан өөрөө босгоно, бурхан өөрөө удирдна, тэгээ бурхан өөрөө хаанчлал тогтооно гэдгийг бид нар баттай мэдэх хэрэгтэй. Амен. 다니엘 7장 18절에 보면은 지극히 높으신 자의 성도들이 나라를 얻으리라 하고 있습니다. За энэ дээр Даниэл номны 7-гийн 18 дээр өгсөн байгаа. Харин хамгийн дэд нэгний ариун хүмүүс хаанчлалыг авна гэж хэлсэн. 그것을 누리는 것이 영원하고 영원하고 영원하리라 이렇게 말씀합니다. За цааш нь юу гэсэн гэхээр ирэх бүх үеийн турш тэд үрд итгэл энэ хаанчлалыг эзэмшнэ гэж хэлсэн мэн. Амен. 자, 하나님 나라는 다시 계속 반복하지만 하나님이 다스리시는 나라가 하나님 나라입니다. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бурхны хаанчлал тийм ээ ингээд үргэлжлэнэ гэж байгаа. Харин тэр дунд яа гэсэн бэ? Бурхан өөрөө удирдна гэсэн. 그리고 그 나라의 백성은 당연히 하나님의 통치를 받아야 되겠죠. Тэгэхээр бурхан өөрөө удирдах байгаа юм чинь тэр хаанчлалыг иргэдэн яа гэсэн үг лээ. Бурхны удирдлагаар амьдрна гэсэн үг шүү дээ тийм. 자, 그래서 하나님의 백성들은 하나님 앞에 충성되도록 부르심을 받은 것입니다. Тэгэхээр тэр утгаараа бурхны ард түмэн гэдэг тэр хүмүүс яах вэ? Бурхны өмнө үнэнч байхаар, дуулууртай байхаар дуудагдсан хүмүүс гэсэн үг. 자, 다니엘서 11장 32절에 보시면은요. Даниэл номны 다니엘서 11장 12-ийн 32절. 32-ийг гэх юм бол 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 발하리라 말씀하고 있습니다. за энэ дээр ахлаар 32 дээр ихээр харин бурхнаа мэддэг ард түмэн бол хүчрэхэг болж үйлдэл хийдгээ гэсэн байна. Амен. 아멘. 네, 따라서 우리도 하나님의 백성답게 담대해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тийм хэрвээ би бурхныг мэддэг гэж байгаа бол бид нар яах вэ? Бид нар хүчрэх байж үйлдэл хийх хэрэгтэй байх нь. 좌절하거나 패배는 있을 수 없습니다. Тэг өөрөөр хэлэх юм бол тийм одоо ганхах тийм хоошоо суух ийм зүйл байж болохгүй байх нь. 가장 어려운 시기를 할지라도 하나님 백성에게는 소망이 있습니다. Бидний одоо нэг дүгнэлтээр хамгийн хэцүү цаг үе гэсэн ийм дүгнэлтэнд орхноо хүрчих гээд байдаг. Гэхдээ бурханд бол ямар ч цаг үед найдвар байдаг. 전에도 말씀드렸지만 밤이 깊어질수록 어떻게 되는 거예요? 이제 곧 새벽이 오는 것입니다. Тэгээ бид нэр өмнө хэлжсэнчлэн тийм ээ харанхуй болоод шүүн гүн харанхуй болох тусмаа тэгээ үүр цайхан ойртдог гэсэн шиг 어려움이 극심해질수록 우리는 이제 소망이 더 가까워지게 되는 것입니다. тэр шиг яг хэцүү байдлууд улам хүндрэх тусам яа гэсэн үг вэ? Одоо сайхан цаг ойртож байгааг шинж гэсэн. 네, 따라서 생명책에 기록된 하나님의 백성들이 구원을 얻고 영생을 얻으며 하늘의 별과 같이 영원토록 빛나게 될 것입니다. Тэгээ түүнчлэн гэсэн бэ? Эзний амийн номонд бичигсэд тийм ээ баг багаар тэд ялгаран нэрэн тодорх бөгөөд цаашдаа мөнхийн амин дотор тийм эзэнтэй хамт хаанчлана гэсэн байна. 죽은 자 가운데서 다시 살리시는 이 확고한 신앙은 이 다니엘서가 주는 좋은 교훈입니다. Үгсийн дундаас тийм одоо барьж авсан тэр амь ямар одоо найдварыг авчрах вэ гэдэг талаарх тэр агуулгыг хэдүүлээ Даниэл номноос бас харж болно. 네, 우리의 소망은 이 세상에 있지 않고 이 세상 너머에 있습니다. Тэгээ бидний найдвар тавьж байгаа тэр зүйл болохоор чинь энэ дэлхий дотор байгаа зүйл биш харин энэ дэлхийгээс илүү давж ингээд тавьдаг найдварыг хэлж. 이것이 부활의 소망이요 천국에 대한 소망이죠.
Тэр нь болохоор юу вэ? Амьлалтын найдвар, тэгээд мөнхийн улсын эзний улсын найдвар баг. 그 소망이 우리에게 이 선교에 있어서 용기를 부어줍니다. За тэгээд тэр найдвар нь яг юм бэ? Бидний үйлчлэл дээр тий хүч болж өгдөг гэсэн. 자, 다니엘서 12장 3절 굉장히 중요한 말씀입니다. За Даниэл номны 12 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл дээр маш тийм чухал агуулга байгаа. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비치리라. За энэ дээр үслэр хэрсүү ухаанд нууд тэнгэрийн туяа шиг гялалцаж олныг зөвхт байдалд авчрагчид од мэт үрд мөнхөд туяарна гэсэн. Амен. 아멘. 자, 이 3절 말씀 오늘 여러분들이 잊지 마시고 잘 반복해서 읽어보시고 기억하시면 좋겠습니다. Хэдүүлээ энэ 12 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэлийн энэ үгийг те та мартахгүйгээр үргэлж ингэ санаад үүнээсээс урам авах болтугай. Амен. 자, 잠깐 쉬고 또 다음 장 또 이어가겠습니다. За хэдүүлээ түр амраад дараагийн агуулгаар орцгоё. 자, 10분간 또 쉴게요. Хэдүүлээ 10 минутын дараа. 자, 우리 또 계속 보겠습니다. За үргэлжлэл хэдүүлээ. 자, 14번째 지혜 문학과 선교에 대한 내용입니다. За одоо нөгөө дэлгэцнэр гарч ирсэн хэлээ 14 дэх сэдв рүү орж байгаа. Энэ болохоор одоо мэрэгэн 자, ухааны тийм мэрэгэн ухааны үйлчлэл гэсэн агуулга. 자, 앞에서 우리가 묵시 문학에 좀 봤는데 묵시 문학과 지혜 문학은 이제 사이에 큰 차이가 있지는 않습니다. За бид нэр сая өмнө болохоор илчлэл болон тайллын үйлчлэлийн талаар үзсэн. Тэгээ тайллын одоо эзний ажилд хэрхэн үйлчлэлдгээ талаар харсан бол одоо болохоор мэрэгэн ухааны талаар харах гэж байна. Өөрөөр хэлбэл яг ясэм дээр нөгөө нэг эзнээс өгөгдөж байгаа мэрэгэн ухаан тэгээ бас энэ эзнээс өгч тайллын чадварууд нь огт хоёр өөр зүйл бол биш байгаа. 다니엘서에서도 이 후반부가 이제 묵시에 대한 내용이 많이 있었는데 앞에 6장까지는 지혜에 대한 말씀으로 되어 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хэдүүлээ энэ Даниэл номноос аль алийг харж болно. Тэгээ Даниэлийн одоо Даниэл номны сүүлийн хэсэг дээр хэлээс нөгөө тийм тайлалт, илчлэлтийн талаарх ийм үйлчлэл, ийм зүйл харагдаж байгаа бол харин Даниэлийн эхний 1-ээс 6 дугаар бүлэг дээр болохоор чинь тэр мэрэгэн ухааны үйлчлэлүүд нь харагддаг. 이 이스라엘의 지혜는 여호와의 신앙에 기초를 하고 있습니다. Тэгээ Израиль яригдж байгаа мэрэгэн ухаан гэдэг агуулгууд юун дээр төвлөрдөг вэ? Эзэн бурханы мэдэх мэдлэг дээр ингээд суурин тавигдсан байдаг. 이 지혜와 덕에도 관계가 있고요. За тийм мэрэгэн ухаан болон одоо зөвхт байдал гэдэг зүйл хоёр хоорондоо холбоотой бас байдаг. 또 이 모세 율법에 잘 나타나 있습니다. За бас Мосегийн хууль дээр ч гэсэн ийм талаараас байж. 가장 중요한 구약 성경의 지혜는 하나님과의 교통을 말합니다. Энэ дээр харах юм бол Библиэлд хэлж байгаа хамгийн чухал нэг юм мэрэгэн ухаан гэж юу хэлж байгаа гэсэн чинь эзэн бурхантай одоо харилцаж байгаа. Тэгээд холбоотой байгаа тэр ухааныг хэлж байгаа. 자, 이 지혜 문학이라는 것은 한마디로 말하면 하나님께서 자기 자신을 나타내심을 증거하고 있다라고 말할 수 있습니다. Энэ мэрэгэн ухаан гэдэг хэдүүлээ ингээнээр одоо ойлгоё гэх юм бол бурхан тэр хүнээр дамжуулаад өөрийгөө илэрхийлж байгаа тэр байдлыг хэлж байна. 하나님이 자기를 나타내실 때 이것이 선교적으로 여러 가지 의미를 갖습니다. Бурхан тухайн хүнээр дамжуулаад өөрийнхөө үзэл бодлыг өөрийгөө илэрхийлж байгаа тэр одоо үеүүдийг өгч нэхлэр чинь бас үйлчлэлийн тал дээр хэлээ харж үзэх юм бол 자, 지금 우리가 이제 이 성경의 지혜 문학을 이제 보는데 그것을 비평하려는 것이 아니고 그것이 갖는 선교적 의미를 살펴보겠습니다.
Тэгэхээр эндээс хэлүүлээ те тэгвэл эзэн тэр мэрэгэн ухаанаар дамжуулаад өөрийгөө илэрхийлэх гэж байгаа тэрийг ингээд тэр үйлчлэлийн талаар хэлүүлээ. Одоо яг энэ юу байгаа вэ гэдэг талаар үзье гэсэн үг. 자, 욥기서가 이 특별한 선교적 관심을 나타내는 책입니다. Бидний мэддэг Йов ном байж байгаа. Йов ном болохоор маш тийм нэг онцлог тий маш тийм онцлог одоо тэр нэг тий сайн мэдээний үйлсийг харуулсан ном байгаа. 왜냐하면 이 욥기는 다른 구약 성경과는 다르게 이 아브라함계가 아닌 그런 사람들의 이야기, 그런 이제 자들의 이야기가 담겨 있습니다. Ягаад тэр Йов номон дээр болохоор Авраамийн удмын хүн биш одоо өөрөөр хэлбэл өөр удмын өөр угсааны хүний итгэлийн талаар гардаг. 그리고 욥기에는 다른 구약 성경에서는 볼 수 없는 하나님의 모습과 그의 역사하심이 나타나 있습니다. Тэгээ бас Йов номон дээр өөрчлөлөөр бусад нөгөө хуучин гэрээний номнууд дээр илэрхийлэгддэггүй Бурхны талаарх илэрхийлэмж тэ ойлголтууд бас гарч ирдэг. 그래서 이스라엘이나 하나님의 특별한 백성에 대해서도 언급이 없습니다. Тэгээ харах юм бол бас Йов ном хуучин гэрээний ном боловч тэрэн дээр Израилийн талаар ч юм уу тэ өөр бусад одоо улс үндэстнүүдийн талаарх ч юм уу ямар нэгэн түүх өдр бол байхгүй. 욥기는 이 하나님의 보편적인 언약을 나타냅니다. Тэгээ энэ Йов ном харин юуг илэрхийлдэг гэхээр Бурхны тэр Бурханаас өгөгдөж байгаа төгс болцолгүй тэр гэрээний талаар яригддаг. 그래서 욥기에서는 하나님은 만인의 하나님이다 이렇게 나타납니다. Тэгэнгүүт Йов ном дээрээс юу шаарч хэлэхээр Бурхан бол төгс бүх дэлхий төгсчтэй Бурхан гэж харж байгаа. 욥기 1장 1절에 보면은 순전하고 정직해서 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자다 이렇게 소개하고 있습니다. Тэгээ Бурхан Йовыг юу гэж Йов номын 1:1 дээр юу гэсэн гэхээр өөлх өөгүй зөв шударга агаад Бурханаас имэж ёр муугаас хол явдаг нэгэн гэж тодорхойлсон ба. 욥기 1장 1절입니다. Тэгээ Йов 1:1 дээр ингэж гарч байгаа. 욥은 하나님을 섬기는 자로 자기 가족들도 모두 하나님께 제사를 드리게 했고 또 특별히 어려움 가운데서도 깊은 신앙을 보여주었습니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор өөрөө Бурханд итгэдэг тийм Бурханы өмнө зөвхт байх гэж хичээдэг. Түүний үр хүүхэд болон гэр бүлийнх нь ч гэсэндээ Йовын энэ одоо үлгэрээр эзний өмнө зөв байх гэж хичээдэг ийм хүн байгаа. Тэгээ тэр одоо энэ Йов номын туршид хэцүү байдалд орсон ч гэсэндээ эцсийн дүндээ эзний өмнө зөв байх гэж хичээж байгаа тэр гүн гүнзгий сэтгэлийн талаар өгүүлдэг ийм ном байна. 우리가 성경에 지혜서 중에 이 욥기, 잠언, 전도서 이렇게 있습니다. 지혜서가. Хэдүүлээ хуучин гэрэг гарах юм бол тэн дээр мэрэгэн ухааны талаарх бичвэрүүд гэх юм бол чинь номлогчийн үгс байна, сургаалт үгс байна. Тэгээ дараад нь Йов ном байдаг. 물론 우리가 잠언 또 전도서에 대해서 우리가 이 솔로몬의 지혜에 대한 부분이 상당히 많이 있는 것을 알고 있죠. Тэгээ хэдүүлээ болохоор одоо мэрэгэн ухааны ном гэхэл шууд л тэгээ баг автоматар энэ Соломоны мэрэгэн ухаанаар бичигдсэн гээл тэгээ номлогчийн үгс болон сургаалт үгс номнуудыг шууд нэрлэдэг. 하지만 그 가운데 욥기가 상당히 대표적인 이 지혜서다 이렇게 볼 수 있습니다. Гэтэ харин энэ дээр өнөөдөр хэллээ болохоор Йовын талаар бас ярьж болохоор байгаа. Йов номыг бол энэ бол мэрэгэн ухааны илэрхийлэгдсэн номоо гэж харж болно. 특히 고난과 믿음에 대해서 또 하나님의 섭리에 대해서 잘 드러나 있습니다. Ялангуяа аль тал дээр энэ гэхлээр чинь цовлон ба бэрхшээл дунд одоо тэг зогсох байр суурь, мэрэгэн ухааны байр суурь, эцэнд ирүү хандсан итгэл тэг Бурхны төгс эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа байдал гэж зэргийг хэтлэндээс харж болно.
예, 다시 말씀드리지만 욥은 아브라함의 혈통이 아니라고 했습니다. Хэдүүлээ дахиад хэлсэн одоо дахиад сануулъя. Йов бол Авраамийн удмын хүн биш байгаа тийм. 하지만 열방의 대표자로서 욥은 참되신 하나님을 바르게 알고 있었습니다. Тэр Йов өөрөөр хэлэх юм бол Израилийн хүмүүс биш харин харь хүн шүү дээ тийм. Харь хүн боловч эзэн бурхантай харилцаж байгаа тэр харилцаа итгэлийн хувьд болохоор маш тийм зөвхт нэгэн байгаа. 예, 욥은 하나님을 창조주와 보호자 그리고 지혜의 근원으로 이해했습니다. Тэгээ Йов болохоор бурхныг бүтээгч нэгэн ба одоо хамгаалагч нэгэн тэр мөн мэрэгэн ухааны нэгэн гэдгээр нь Йов бурхныг хүлээн зөвшөөрсөн баг. 예, 욥기 9장 4절에 보면은 하나님은 마음이 지혜로우시다라고 말씀하고 있습니다. Тэгээ Йов номны 9-ийн 4-р эшлэл дээр өгсөн байгаа лэрэг тэргэн мэрэгэн эзэн бурхныг болохоор мэрэгэн зүрх мэрэгэн төгс төгөлт хүч төгөлтөр гэж хэлсэн баг. 또 힘도 강하시다. За тэгээ бас үсгэлээр түүнийг мөн хүчрхэг гэж хэлсэн баг. 10절에 보면은 측량할 수 없는 큰 일을 셀 수 없는 기이한 일을 행하신다라고 했습니다. За тэгээ бас 9-ийн 10 дээр өгсөн хэлээр бурхны талаар тэрээр ухааршгүй агуу зүйлсүүдийг хийдэг, томшгүй гайхамшгүйдэг бүтээдэг гэж хэлсэн. 또 욥은 전능자 또 구속자에 대한 신앙을 고백합니다. За тэгээд Йов бас бурхныг өсөлөөр төгс хүчтэй нэгэн гэдгээр бас өглөөнд шүрсэн тунхагласан ба. 예, 욥기 14장 14절 또 16절 17절 여기에 잘 나타나 있습니다. Йов 14-ийн 14 за тэгээд 16-гийн 17 дээр бас хэлсэн байгаа. 그리고 욥기 19장 25절 26절 Бас Йов 19-ийн 25 26 дээр бас хэлсэн байгаа. 여기에 보면 나의 구속자가 살아계신다 이렇게 말씀하고 있습니다. За ялангуяа Йов 19-ийн 25-ыг харах юм бол миний золигч гэж хэлж байна. Тэгээд бас үгээр миний золигч бол амьд байгаа гэсэн. 여기 이제 구속자에 대한 신앙 고백을 말씀하고 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол золигчийнхаа талаар буюу бурханхаа талаарх итгэлийн одоо тэр гэрчлэлээ хэлж байгаа тийм. 뿐만 아니라 26절에도 보면은 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 이렇게 또 말씀하고 있습니다. Тэгээд тэр 9-ийн 19-26 дээр харах юм бол гэсэн бэ. Би тэ мах бодоор бурхныг харж байгаа гэсэн тийм. Арьс минь устгагдсан хойно ч гэсэндээ би бурхныг харнаа гэж хэлсэн. 이것은 욥이 이 부활에 대한 진리를 깨닫게 된 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ агуулга юу гэж бодох вэ? Йов бас амьлалтын талаарх тэр үннийг ч гэсэн ойлгоцсон нэгэн байжээ гэдэг эндээс харж болно. 그러니까 사람이 이 죽음에 가까워지게 되면 굉장히 큰 두려움이 있겠죠. Ер нь нөгөө одоо тий удахгүй өнгөрөндөө удахгүй үхэндээ бодглохлоор маш их айдас тавтдаг баг. 지금 저와 여러분도 마찬가지죠. 지금 어떤 우리가 그런 죽음의 위협에 쌓인다면 굉장히 두려울 것입니다. Хүн ер нь тэгэнтэй ингээд нөгөө за өнөө маргаашгүй болчтоо гэдэг ч юм уу. Яг тэрийг мэдэх юм бол хүн ингээд тогтсож байж чадахгүй баг. Айдас таригдаад. 그리고 이 몸에 육신에 이 죽을 병이 만약에 걸렸다. 그러면 몸도 힘들지만 마음도 굉장히 고통스럽겠죠. Тэгээ магадгүй те одоо хүний биед те за ингээд одоо миний амьдралыг дуусгах өвчин надад тусчлаа гэд хүн бодох юм бол яах вэ? Өвчнөөсөө өмнө бие махбодоос өмнө сэтгэлээр ингээд зовх байх. 예수님의 십자가를 우리가 생각해 볼 때에도 그 젊은 나이에 아무 죄가 없는데 십자가에 달려서 죽게 되시는 그 예수님, 우리가 만약에 거기에 달렸다면 정말 고통스러울 것입니다. Эзэн Есүс те мэдчихсэн. Тэгээ тэр ингээд гисэн ч гэсэндээ яг мах бодороо би одоо яг ингээд тэр цагламын зовлонгийн өмнө ирлээ гэж бодоход ямар хэцүү байсан бол те. За эзэн Есүсийн оронд би өөрийгөө тавих юм бол би яах байсан бол те. Ингээд бодоход 자, хямардаг. 그런데 욥기는 그런 죽음을 앞두고 고통 가운데서 하나님을
보게 된 것입니다. Тэ Йовын хувьд яаж юм гэхлээр чинь тийм одоо тэр хэмжээний тодорхой хэмжээний асар их зовлонтой байгаа. Гэсэн чсэндээ тэр яаж игэлэрээ тэр лүгээ хэлбэж ороогүй харин эзэн бурхан руу анхаарлаа хандуулад бурханыг гэрчилж 자, 앞에서 우리가 욥기 1장 1절에도 봤지만 욥이 믿음이 없는 사람이 아니에요. бид нар нөгөө сая нэг дээр Йовыг тайлбарлсан одоо тодорхойлсон байсан тийм тэрэн шиг юу вэ бид нар Йов болохоор итгэл байхгүй хүн бол биш байгаа. 욥은 그 누구보다도 하나님을 잘 경외하는 사람이었습니다. Тэгээ Йовын хувьд юу вэ хинээс илүүгээр эзэн бурханыг хүндэлдэг тийм эзнээс имээдэг ийм нэг юм байгаа. 그런데 욥기서에서 보면 욥이 이 극심한 그러한 고난과 고통 가운데서 하나님을 보게 되었다. 이렇게 고백을 하는 것입니다. Тэ тэр яасан бэ? Тэр их зовлон дундаа тий эзэн бурхныг ингээд харсан гэж. 이것은 욥이 물론 믿음이 있었지만 하나님이 정말 살아계시고 하나님이 내 죄를 구속해 주신 그 은혜를 더욱더 이제 깊이 깨닫게 된 것이죠. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэрэд юу харж ирлээ чинь бурхан өөрийг нь тий ингээд таалсныг тий түүний төлөө тэр бурхны тэр төгс амлалт биелэгдсэн гэдгийг тэр ингээд харсан гэсэн үг тий. 여기서 하나님을 보았다라는 의미는 우리의 죄를 용서하시는 하나님의 은혜와 긍휼에 대한 확신을 깨닫게 되었다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр нөгөө бурхныг харсан гэсэн агуулга гарч байгаа нь тий өөрийнх нь гмийн төлөөх тий эзний золилтыг хүлээж авсан гэсэн утга гарч ирж байгаа гэсэн. Буюу итгэсэн гэсэн утга. 그 믿음이 죽음을 뛰어넘는 겁니다, 여러분. Тэгэнгუутаа тэр одоо итгэл нь яаж юм гэхэлэр чинь тэр үхлийн тэр хүчнээс илүү ингээд давж гарч ирсэн байна. 아가서에도 보면은 이 사랑은 죽음을 이기고라는 말씀이 있습니다. 뛰어넘는다 그랬나? 그런 말씀이 있습니다. 사랑은 죽음을 이긴다. За тэгэнгуутаа тэр нөгөө нэг юу харах юм бол хэдүүлээ за тэр нөгөө нэг Библиэлд бас юу гэхээр итгэл нь үхлийг давна гэсэн ийм агуулга байдаг. За 저기 사랑은 죽음같이 강하고라는 말씀이에요. Тэгээ Соломоны дуун дээр болохоор ямар юу агуулга байдаг гэхээр хайр нь үхлээс хүчтэй гэсэн агуулга. 아가서 8장 6절에 나오는 말씀입니다. Соломоны дуун 8-ын 6 дээр гарч байгаа. 죽음을 뛰어넘는 거예요. Хайр үхэл шиг хүчтэй буюу үхлийг давдаг гэсэн агуулга гарч ирж байна. 그게 진짜 사랑이죠. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ хайр үхлийн тэр хүчнээс одоо агуу гэж. 누군가를 대신해서 내가 대신 죽겠다. 그러면 정말 사랑하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол би хэн нэгнийг одоо төлөөлөөд өмнөөс чинь би өгчихье гэх юм бол энэ бол үнэхээр одоо хайрын илэрхийл байгаа тий. 예, 근데 우리는 뭐 대신 죽겠다 하기는커녕 뭐 좀 나한테 마음에 맞지 않으면 불평이 나기도 하고 또 죽일 듯이 그렇게 미워하기도 하죠. Бид нар бол эсэргээр шүү дээ тий. Нөгөө нэг хэн нэгний төлөө би өвхий гэх нь бүхэл намайг одоо жоохон сэтгэл зүгөөс ч юм уу ийм хүнд болгоод хэцүү болгох л бид нар шууд одоо тий нүрэ оруулж эхэлдэг. 우리는 가까운 사람들에 대해서도 때론 그렇게 미워하는 마음이 있지 않겠습니까? Бид нар одоо яг сайхан ашиг хөдлөлтөөр маш надад ойрхон хүн, миний хүн, манай хүн гэж ярьдаг. Гэтэ буцаагаад нөгөө хайрт хөдлөхлөөр нөгөө хүнийгээ ч гэсэн үгүй ятгах тийм одоо хувирамтгай. 자, 그런데 예수님은 죄인을 사랑하신 거예요. 사랑할 수 없는 자들을 사랑하신 겁니다. Гэтэ эзэн бурхан харин эзэн Иесус харин яасан гэхээр өөрийнх нь биш хүнийг ч гэсэндээ тий одоо хайрлсан байдаг. Өөрийнх нь тий гэмт нэгнийг ч гэсэндээ хайрлаж хүлээж авсан байдаг.
이러한 부분들의 내용이 구약 성경에는 많지 않거든요. 근데 욥기에서 우리가 발견할 수 있는 것입니다. Тэгээ бид нэр харах юм бол те яг одоо тийм Библийн агуулгуудыг ялангуяа Библийн хуучин гэрэн дээрээс харах нь ховор харин Йов ном дээрээс л хэдлээ харж болно. 예, 특별히 아까 말씀드렸던 이 부활에 대한 신앙, 이 부분을 우리가 발견할 수 있습니다. Тэгээ ялангуяа бид нар тэр одоо амьлалтын талаарх тэр итгэл те ийм зүйлүүдийг хэдүүлээ энэ Йов ном дээрээс харах боломжтой. 그래서 여기 이 본문에 아까 욥기 19장 25절, 26절에 관련된 찬송가가 있습니다. За тэгээ харах юм бол энэ Йов номны 19-ийн 25 26 дугаар ишлэлээр ингээд ишлэлээс иш татаад хийсэн магтантай хүртэл байдаг. 그 찬송 제목이 내 주는 살아계시고라는 찬송인데 혹시 아시나요? 그거예요. 그 미니아 프랙션 이게 내 주는 살아계시고 예, 그 찬송인데 예, бүр 내 주는 ингээд миний 살아계시고 эзэн бол амьд байгаа гэсэн юм магтанд байдаг гинэ. 예, 이 본문을 바탕으로 해서 이 찬송가가 그렇게 작사되었습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ Йов номны 19-ийн 25 26 дугаар ишлэлээр дамжуулан ишлэлдээрээс үндэслээд одоо гарч ирсэн зохиогдсон гэх юм уу? Ийм магтанд бас байдаг гэнэ. 이 곡이 그 핸델의 곡 가운데에서 그렇게 이제 곡을 붙였거든요. 핸델의 곡에. 그래서 그 음악은 들어보면 잘 들어본 그런 곡일 것입니다. 네. Магадгүй нэг энэ болохоор маш алдартай болохоор бид нөгөө юу гэдэг дахилтын ч юм уу те аяных нь нэг хэсгийг сонсох юм бол та нар гэсэндээ нэр ийм дуу байдаг штэ гэд мэдэх бах. 일단 조금 그 끝나기 전에 한번 제가 들려드릴게요. Ээ. Эдлээ нөгөө одоо энэ нэг өвчл дуусаас өмнө энэ магтан дуу нэг болсон сонсгож өгье гинэ нэг хэсгийг нь. 제가 부르는 건 아니고 여기 영상에서 한번 찾아가지고 한번 네. Пастор өөрөө дуулж 들려드리겠습니다. өгөхгүй 네. бичлэг сонсгоно гэж. 자, 욥기에 나타난 이 선교적 의미는 이 욥이 이방 세계 대표로서 하나님의 일반적인 계시의 대상일 뿐 아니라 구속의 대상자였다는 점이 바로 의미입니다. За 선교적 энэ 의미. Йов номоор дамжуулахлаар Йов номон дээр илэрхийлэгдэж байгаа тэр одоо мэрэгэн ухааны үйлчлэл те мэрэгэн ухааны энэ одоо үйлчлэл нь юу гэхээр Йов нэг талаараа харь үндэстний төлөөлөл байсан. Нөгөө талаараа болохоор чинь эзний талаарх энгийн одоо тэр нөгөө ойлголтуудыг хүмүүст ингээд дамжуулж өгсөн те. За мөн тэрээр яасан бэ? Бас тэрнээс гадна энэ авралын талаарх сайн мэдээний бас нэгэн үйлчлэлийг тэр үедээ хийсэн хүн гэж хэдүүлээ харж болно. 자, 그래서 욥은 살아계신 하나님을 바라며 찾고 구하는 사람들을 대표합니다. Тэгээд бас Йов яаж юм гэхэлэр чинь тэр бол амьд бурхныг ингээд ширтэн түүнийг хайж байгаа. За мөн амьд бурхныг тэг ингээд эвлэлхийлж байгаа хүмүүсийн нэгэн төлөөлөл болсон. 자, 욥기는 이 보편적인 계시 사상을 보여줍니다. За тэгээд бас Йов номон дээрээс харах юм бол те маш тийм нөгөө одоо энгийн тэр илчлэлүүдийг бас ингээд харуулж өгсөн ийм агуулгууд те. 하나님은 그의 지으신 만물들이 다 하나님이 살아계시고 또 그 세력을 나타내는 증거라고 친히 말씀합니다. За ялангуяа Йов номны 38-аас 41 дээр бүлгийг харах юм бол эдгээр ишлэлээр Йов бурхан өөрийнхөө одоо бүтээллүүдээрээс те өөрөө бүтээсэн тэр бүтээлүүдээрээ дамжуулаад өөрийнхөө хүчийг илэрхийлж өөрийнхөө хэн бэ гэдгийг бусдад илэрхийлдэгэ гэдгийг тодорхой тайлбарласан. 자, 이런 내용이 욥기 38장에서 41장에 잘 기록이 되어 있습니다. Тэгээ ялангуяа тэгээд Йов номны 38-аас 41 дэх бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр гарч ирж байгаа.
따라서 모든 만물이 다 하나님의 영광을 선포합니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тий бүх бүтээлүүд нь эзэн бурхныг илэрхийлдэг гэж эзэн бурхныг илэрхийлдэг. 사람의 지혜와 양심에도 그 증거가 있습니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дотор хүний одоо мэрэгэн ухаан тий хүний тэр мөн чанар дотор ч гэсэндээ бурхныг илэрхийлсэн одоо гэрчлэлүүд нь явж л байдаг. 그래서 욥기 38장 36절에 보면은 가슴 속에 지혜는 누가 준 것이냐? 마음 속에 총명은 누가 준 것이냐? 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэг ялангуяа Йов номны 38-ын 36-ыг харах юм бол энэ дээр үргэлж чинь зүрхэн дотор чинь байгаа тэр мэрэгэн үгсийг хэн суулгаж өгсөн гэж бодож байна вэ гэсэн ийм агуулга байж. 즉, 인간의 모든 능력은 다 하나님의 지혜를 가리킵니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүнд одоо өөрт нь байгаа юм шиг боловч тэр байгаа юм шиг байгаа тэр бүх хүч чадал нь юу илэрхийлдэг юм бэ? Эзнээс өгөгдөж байгаа заавар, эзнээс өгөгдөж байгаа тэр мэрэгэн ухаан байна гэдгийг илэрхийлдэг. 그래서 욥기 28장에 보면은 어떤 피조물에서도 지혜는 찾아볼 수 없으며 어떤 지혜자도 이 지혜를 찾는 것이 불가능하지만 오직 하나님만이 지혜에 이르는 방법을 알고 계신다라고 말씀하고 있습니다. За тэднээс гадна Йов 28 дахь бүлэг дээр юу орж ин гэхээр альва ямар нэгэн одоо юу гэдэг нь те юунаас альва ямар нэгэн биет зүйлсүүдээс мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл илэрхийлэгддэг юм аа. Харин мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл нь зөвхөн хаанаас ирэх ёстой вэ? Хэрхэн гарах ёстой вэ гэдгийг эзэн бурхан л мэддэг юм аа гэсэн. 즉, 이 지혜를 주시는 분은 하나님이십니다. Өөрөөр хэлэх юм бол мэрэгэн ухаан гэдэг зүйлийг бурхан өгдөг. 욥기 28장 28절에 보면은 주를 경외함이 곧 지혜요 악을 떠남이 명철이다라고 말씀합니다. За энэ дээр болохоор юуны Йов номны 28-ын 28 28절. 28 дээр юу гэсэн байгаа гэхээр эзнээс эмээхүйн те эзнээс эмээхүйн мэрэгэн ухаанаа те өөрийгөө бас цэгнэхэн гэсэндээ түүнээс юу гэж байгаа вэ? Бүх нүгэл муугаас хол явах нь гэсэндээ ухаарлаа гэж хэлсэн байна. Амен. 자, 그러니까 지혜로운 자는 하나님을 잘 섬기는 자가 지혜로운 자입니다. Эзэнд ингээ үйлчлдэг, эзнээс ойр байж, эзнэрээ ойр байхыг хичээдэг нэг юм бол мэрэгэн ухаантай нэг юм. 아무리 세상에서 똑똑하고 잘났다고 해도 하나님을 경외하지 않으면 어리석은 자입니다. Бид нэр харагдаж байгаа бодож байдлаас харагдаж байгаа шиг дүгнэх гээд байх юм бол тий өөрөөр хэлбэл энэ дэлхий дээр хичнээн авах ёстой зүйлсүүдийг авдаг том ярьдаг байж болох ч гэсэндээ эзэн бурхнаас эмээдэггүй нэгэн бол мунхаг нэг юм аа гэсэн. 자, 하나님은 또 어떤 특정한 개인에게 특별한 깨달음을 주십니다. Тэгээ бурхан бас яадаг вэ? Өөрийнхөө онцгойлсон нэгэнд тусгай одоо ойлгох юм чадварыг өгдөг. 자, 우리가 잘 아는 요셉이 이 꿈을 풀이하는 능력을 받았죠. За одоо бидний одоо сайн мэддэг Йосеф байна те. Йосефт ямар чадвар өгсөн бэлээ гэхээр зүүдийг тайлах чадвар өгсөн. 여러분들이 만일 어제 제가 꾼 꿈을 풀이할 수 있겠습니까? Магадгүй хүмүүс тийж одоо зүүд бол зүүд штэ гэж бодох гээд байдаг. Гэтэл өчигдөр орой жишээлбэл пастрын зүүдэлсэн зүүдийг та ер нь мэдэх үү? 이거는 엄청난 능력이죠. Тэгээ тэрийг бас тэгэхээр ингэ бодглохлоор тэр Йосеф гэсэн чадвар бол үнэхээр гайхамшигтай чадвар. 이거는 아무나 할 수 없을 뿐더러 하나님께서 특별히 깨닫게 해주시는 것입니다. Тэгээ бас энийг өөрийг хэн болгонд бас олоо гэдэг чадвар. Тэгээ бурхан өөрөө тусгаалan илчилдэг ийм чадвар гэсэн Йосефийн чадвар нь. 자, 다니엘도 마찬가지입니다. 이런 이 지혜 능력을 받았습니다. Тэгээ Даниэлийг ч гэсэн эдлээ авах юм бол түүнд бурхан мэрэгэн ухааны чадварыг өгсөн байгаа. 자, 그런데 이러한 능력을 아무에게나 다 주는 거 아니에요. За бас тийм мэрэгэн ухааны чадварыг гэсэндээ хэн болгонд ингээд үнгүүдүүлж өгдөг зүйл бас биш байгаа. 혹시 지금도 요셉처럼 다니엘처럼 이런 지혜를 받기를 원한다면 그것은 하나님이 주지 않습니다. Тэгээ магадгүй одоо юу гэдгийг
би Йосеф шиг чадвартай болмоор байна. Эсвэл би Даниэл шиг мэрэгэн ухаантай болмоор байна гэдэг ингээ би хэлэл өчлөж гэсэндээ бурхан өөдөгтэй гэж шууд ингээ өгчихгүй. 자, 이 꿈이나 환상 이런 것들은 특별 계시인데 그 시대에 특별히 필요했기 때문에 그렇게 주신 것입니다. Тэгээд яг он цагуудын хавьд харахад гэсэндээ бурхан яг тэдгээр хүмүүст өгсөн одоо тэр тайлал болон тий үзэгдлийн энэ чадварууд байсан шүү дээ тий. Тэр чадварууд нь тухайн үедээ хэрэглэгдэх ёстой байсан учраас өгөгдсөн баг. 그러니까 하나님의 지혜를 꿈을 통해서 이제 알려주신 거죠. Тэгээ бурхан тий өөрийнхөө яг тэр нэг хэрэгтэй цаг үед нь одоо хүн болгонд өгсөн байгаа мэрэгэн ухааныг бас зүүдийг тий. 자, 그러나 지금은 이 성경이 다 이제 완성이 됐기 때문에 더 이상 하나님은 꿈으로 환상으로 말씀하지 않습니다. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ Библийг харах юм бол тий ингээд бүтэн ингээд төгс болсон гэж хэлсэн. Авралын одоо үүс бурхны мессежүүд. Тэр утгаараа яаж хэлэхээр бид нарт дахиад шинэ илчлэлт ч юм уу тийм хөдөлгөөл өгөхдөггүй. 자, 그러니까 이 구약 시대에는 특별히 이러한 능력을 통해서 하나님께서 특별한 일들을 하게 하셨다는 것입니다. Тэгээ бурхан харин яаж исэн тухайн цаг үедээ буюу хуучин гэрээний үеүүдэд тий тусгайлан яг тэр цаг үед нь өөрийн хүмүүсийг босгоод чадваруудаа өгч исэн гэсэн. 자, 이스라엘 백성들이 광야에 있을 때도 그 성막을 건축할 때 몇 사람에게 지혜를 주셔서 좋은 기술을 갖게 해서 그 성막을 만들도록 했습니다. Тухайн үед хэдүүлээ харах юм бол нөгөө Израильчууд цөөлт ингээд нөгөө эзний юу асрыг барих болдог. Тэр үед ч гэсэндээ яг тэр бурхан тусгайлан ингээд хүмүүст мэрэгэн ухааныг өгсөн гэж хэлсэн байдаг. 우리가 솔로몬 하면은 지혜의 왕이죠. Яг бас яасан бэлээ? Соломонд ч гэсэндээ бурхан ингээд мэрэгэн ухааныг өгсөн гэж байгаа. 잘 안 들려요? Тэрний юм гэсэн юм. Тэр бурхан Соломонд ч гэсэндээ бас яасан гэхээр мэрэгэн ухааныг өгсөн гэж байгаа. 자, 사람들은 솔로몬이 누구보다 지혜롭다고 했습니다. Тэгээ бурхан хүмүүс юу гэсэн бэлээ Соломоныг те хинээс ч илүү ухаалаг гэж хэлсэн. 그래서 그의 지혜가 모든 나라에 널리 알려졌습니다. Тэгээд бас түүний мэрэгэн ухааны талаар яасан бэлээ. Маш олон газар бараг тийм өнцөг булан бүрт танигдсан байж байгаа тийм. 자, 여기서 중요한 것은 온 세상에 솔로몬의 지혜가 영향을 미쳤다는 점입니다. За өөрөөр хэлбэл эндээс харах юм бол Соломоны нөгөө нэг бүх хүмүүс танигдсан гэдэг чинь бурхан Соломонд мэрэгэн ухаан өгсөн гэдэг нь олон хүмүүст буюу дэлхийд мэдэгдсэн гэсэн утгатай тийм ээ. 자, 하나님이 솔로몬에게 주신 지혜는 바로 이 선교적 의미가 들어 있습니다. Тэр бурхан яаж байгаа вэ? Соломонд гэд юуг мэрэгэн ухааныг өгсөн гэдэг нь бас нэг талаараа тий сайн мэдээний хувьд ч гэсэн бас нэг ойлголтыг өгч байгаа. 그래서 열방들이 참 하나님을 알게 하시려고 솔로몬에게 하나님의 지혜가 나타난 것입니다. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол бурхан Соломоныг одоо хүчрхэгжүүлснээрээ тий Соломоноор дамжуулаад мэрэгэн ухааныг түнд өгснөөрөө түүний бүх дэлхийн харааг Соломон руу чиглүүлж өөрөө алдраа илэрхийлж. 자, 지금도 이 솔로몬이라는 왕은 안 믿는 교회 안 나오는 사람들도 다 알고 있습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо тийм Соломоны мэрэгэн ухааныг одоо ч гэсэндээ ийм нөгөө эзний мэдэхгүй үйл итгэгч нар ч гэсэндээ ярьдаг. 하지만 그 지혜는 분명히 하나님이 주신 것입니다. Тэгээ тэр мэрэгэн ухаан яг юунаас ирдэг эцсэлүндээ бурхнаас ирдэг. 그리고 모든 열방이 여호와를 알고 경외하기를 기도했습니다. Тэгээ яасан бэ? Бүх ард түмэн бүх одоо хайр үндэстнүүд бурхныг мэдээсэй гэж залбирсан байдаг. 자, 이것이 바로 이 솔로몬 왕의 영향을 통해서 이제 그런 모습들이 나타난 거죠. Энэ юу гэсэн үг вэ? Соломон хааны те одоо хүчээр нь дамжуулаад бурхан өөртөө алдрыг авах гэсэн тэр үйлчлэлийн төлөө Соломонд өгөгдсөн одоо нэг үүрэг байна. 자, 그러니까 하나님은 단순히 이 솔로몬 왕을 높이려는 의도만이 아니라 이 선교적인 의도가
분명히 있다는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. Бид нар эндээс мэдэж олон тий. Бурхан тэгвэл одоо Соломон хаанд мэрэгэн ухааныг өгсөн нь ямар учиртай юм бэ? Тэгээ Соломоны зөвхөн одоо сайн байх гэдэг ч юм уу тэгсэн юм ерөөсөө биш. Харин түүний цаана юу явж байгаа юм бэ? Үйлчлэл явж байгаа. Соломонд одоо үүрэг өгсөн байх нь мэрэгэн ухаантай болгоод Бурханыг тий илчлүүлэх гэсэн ийм үйлчлэлийг өгсөн байх. 자, 그래서 이 솔로몬의 지혜로 인한 이 선교적 영향이 이 두로 왕 히람의 말로 잘 드러납니다. За тэгээд энэ Соломонд өгсөн тэр мэрэгэн ухааны нөгөө талаар тий тэр юу Тирийн хаан Хирамын хэлсэн үгнээс хэлбэлээс харж болно тийм ээ. 자, 열왕기상 5장 7절에 보면은 이 히람이 솔로몬의 말을 듣고 크게 기뻐하면서 여호와를 찬양합니다. За 열왕기상 5장 7절. 7절. 네. 1-р хаад 5-ын 7-ыг харах юм бол энэ дээр байж байгаа Хирам хаан Соломоны үгийг сонсоод туйлын баярлаж Бурхныг магтаж байгаа талаар гарч байна. 또 이 시바 여왕이 이 솔로몬의 명성을 듣고 또 찾아오게 되는데 그가 이 솔로몬의 모든 지혜를 보고 또 감동을 또 받게 됩니다. Бас нэг Сиварын хатан хаан тэр Соломоны тэр мэрэгэн ухааныг сонсохоор ирээд бас эзэн бурхандаас алдрыг өргөдөг. 그래서 지금도요, 이 시바 여왕이 살던 데가 그 에티오피아 그 아프리카 지역이거든요. 지금도 거기에 기독교인들이 많습니다. Одоо тэгээ харсан бол одоогийн Этиопийн газар нутаг юм байна шүү дээ. Африкийн Этиопийн. Тэгэнгүүт тэр хатан хааны одоо тэр үе буюу одоогийн Этиопийн тэр газар нутаг дээр болохоор Христ итгэлт хүмүүс маш олон байдаг гэнэ. 이 솔로몬 시대에 그 영향을 받게 된 것이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу гэсэн үг вэ? Тэр энэ улс үндэстэнд тэр эзний тэр одоо сайн мэдээ орох үйлчлэл нь хинээс эхэлсэн юм бэ? Соломоны үйлчлэлээс эхэлсэн гэсэн үг. 그래서 이 솔로몬의 지혜는 온 세상에 하나님을 나타내는 증거였습니다. Тэрээ энэ Соломон хааны мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл болохоор чинь тэг бүх дэлхийд эзэн бурхны мэрэгэн ухаан гэдэг таниулах нэг талаараа ийм үүргийг тэр хүлээсэн байсан гэсэн үг. 열왕기상 10장 24절에 보면은 이 천하가 다 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그 얼굴 보기를 원했다라고 했습니다. За тэгэнгүүт юу гэсэн гэхээр 1-р хаад 10-ын 24-ээр харах юм бол тэгсэн баг тий. Бурханаас тий түрүү зүрхэнд өгсөн мэрэгэн ухааныг сонсох гээд Соломонд бараалхахыг дэлхийд даяар хүсэмжилдэг байлаа гэсэн. Амен. 그러므로 이 솔로몬의 잠언은 특별한 선교적 관심을 나타내고 있습니다. Тэгэхээр одоо энэ Соломон хааны бичсэн сургаалт ус ном биш тийм ээ. Энэ бол тусгай тийм одоо тий үйлчлэлийн нэг үүргийг үйлчлэлийн үүргийг ингээд биелүүлэх одоо Библи болсон байна. 이 잠언 1장에서 9장까지의 내용은 이스라엘이 가진 이 신학적인 지혜가 담겨 있는데 넓게는 모든 나라, 또 좁게는 이스라엘의 훌륭한 교사가 됩니다. За энэ болохоор сургаалт ус номны 1-ээс ахуулаад 9-р бүлэг хүртэлийг харах юм бол энэ дээр Израилийн талаар бас гарч байгаа. Гэхдээ Израилийн талаар гарахдаа юу гарч байгаа гэхээр бүх үндэстэн рүү чиглэсэн тэр мэрэгэн ухааны талаар гарч. 자, 이 지혜의 말씀을 이렇게 한 곳에 모아 놓은 목적이 이 잠언 1장 2절 3절에 잘 나타나 있습니다. За тэгэнгүүтээ энэ одоо сургаалт ус номны 1-р бүлгийн 2-оос 3-р ишлэгийг харах юм бол энэ дээр юу гэхэлэр чинь тэр бүхэл мэрэгэн ухааныг нэг газар цуглуулсны одоо гол утга учир буюу цөмийн талаар ярьж. 1-р сургаалт ус 1-ийн 2 3 дээр. 자, 한번 읽어주세요. 잠언 1장 2절 3절. 네. За 1-р сургаалт ус 1-ийн 2 3-ыг уншия. Мэрэгэн ухаан ба заавар сургамжийг мэдээж ухаарлын үгсийн учрыг ойлгон зөвхт байдал, журамт явдал, шударга ёсыг таних заавар сургамжийг авахд зориулваа гэсэн. Амен. 아멘. 우리가 이렇게
지혜를 배워서 아는 것이 행함으로 나타나야 합니다. Тэгээ бид нэр өөрөөр хэлбэл эзнээсээ авч байгаа тэр ухаарал, мэрэгэн ухаан зүйлүүдийг авч байгаа, мэдж байгаа бол тэрнийг бид нэр яах хэрэгтэй юм бэ? Үйлдэлээрээ бас гадагшлуулна, гадагш нь түгээх хэрэгтэй гэдэг агуулга. 따라서 이 지혜의 근본은 하나님을 경외하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бас энэ мэрэгэн ухааны тийм гол одоо судас нь юу юм бэ? Эзнээс эмээх бас уншиж. 이 잠언 1장 7절에도 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다라고 말씀하고 있습니다. Тэгээ энэ сургаалт үс 1-7 дээр хэлсэн тийм эзнээс эмээхүй гэдэг нь мэдлэгийн эхлэл шүү дээ гэж хэлсэн. 자, 이 구약의 구원은 지혜를 뜻하는 개념입니다. За өөрөөр хэлбэл энэ одоо хуучин гэрэн дээр яригдж байгаа аврал гэдэг агуулга юуны талаар ярьж байгаа юм бэ? Тэгэхээр мэрэгэн ухааны талаар ярьж. Эрүүл ухааны талаар. 다시 말하면 이 지혜를 거절하는 자에게는 여호와의 구원이 없다는 것을 말합니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол мэрэгэн ухаан буюу эрүүл ухаан тийм ухаангүй хүмүүс энэс татгалцсан хүмүүс болохоор чинь эзэн бурхнаас татгалцсантай адилхан гэж үзэж. 이 지혜는 생명을 줍니다. Өөрөөр хэлбэл тэр мэрэгэн ухаан гэдэг зүйл эцэстээ яаж вэ? Амийг авчирна гэж хэлсэн эрүүл ухаан нь. 따라서 이 구약에서의 구원이 곧 지혜인 것입니다. Тэгэхээр тэрнээс тэр утгаараа энэ нөгөө мэрэгэн ухаан ухаарал гэдэг зүйл чинь өөрөө одоо аврал юм гэж хэлсэн хуучин гэрэн дээр. 그래서 하나님을 지혜로서 그의 뜻을 사람들에게 알려주십니다. Тэр бурхан яаж хэлэхээр хүмүүс ухаарлаг өгүүлснээрээ тэр хүмүүсээс өгснөөрөө тэр хүмүүсээр дамжуулаад өөрийнхөө тэр авралыг гарцаадаг хүмүүст дамжуулуулж ирсэн гэсэн үг. 우리가 올바른 삶을 살려고 할 때 가장 필요한 것이 바로 지혜입니다. Бид нэр чиндээ зөв алхам хийх, зөв амьдралаар амьдрахын тулд биднэрт юу хэрэгтэй юм бэ? Биднэрт ухаан одоо ялгах энэ мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. 자, 하나님은 지혜로 자신을 나타내시고 지혜로 간구되어지시기를 원하십니다. Бурхан мэрэгэн ухаанаар дамжуулаад өөрийгөө илэрхийлж хүсдэг. Бас бидний энэ ухаарал мэрэгэн ухаан гэдэг зүйлийг хайгаасаа гэж үздэг. Угнаа сайн сонсогдохгүй тасалтаад байна. Бурхан бид нарыг энэ нөгөө мэрэгэн ухаанаар амьдраасаа гэж хүсдэг. Бас энэ мэрэгэн ухааныг хайгаасаа гэж хүсдэг гэсэн. 자, 잠언 8장 35절, 36절 읽어 주십시오. За бүгдээрээ сургаалт төгс 8-ын 35 36 гэх сургаалт төгс 8-ын 35 36. 아멘. За энэ дээр юу гэхэлэр чинь намайг ологч нь амийг гарцаагүй олж эзнээс тааллыг нь хүртнэ. Намайг алдагч нь өөрийгөө хохирооно. Намайг үзэн ядагч бүх үхлийг бүр үхлийг хайрлагч юм аа гэж. Амен. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За хэдүүл өнөөдөр энэ үргээ дуусгая. 자, 질문 혹시 있으세요?